Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kamu kani dia hapor bagi pet ne. Kue kali Auto 800 kebetulan hi registration number ML Not San K Nyausan Sau Kendai melepenyeng HNF Railway Officers Rest House kebetulan halum syak sengi laban lantat bakal syak kawang petrol bom hakapor kemudian arsiteng sinya ker atrik leber arajar pausan hakirunar kibamla bantim. Kali kebedai jong unong trek bepet yakani ke officer rest house kelaju lor hakibenta basyapo. Halo kadi gajing jaki pulit kila penlong gajing tokit bat lapru iki dak snam balabit haga kendro ya kebala subah bakirunar kila kiunar lo ke kendro syaban kawang yo petrol bomb syapu ke office rest house jong ke North East Frontier Railway. Kamu kani dia hapor bagi pet ne. Yang hanya hayat kadang sokut tu buai u sokut bilor tangwe yang tangwe apa yang tertai kemat entu kan pak yu itu bobok kemat. Gitu betul.